Lendo FRDC baraza hafi ya Kavumu ku kibuga cy'indege batangira kurwana bararasana karahava. AFCM 23 nayo igerageza kwirwanaho bararasana karahava kugeza nubwo no mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nanone bakomeje bararwana barasanye na n'ubungubu ndetse n'amasasu akaba kiri kumvikana mu bice bimwe na bimwe. Bisobanuye yuko rero coalition ya FRDC Wazalendo FDLR FDNB n'abamerceneri gahunda bafite no gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko nubwo gahunda bafite yari yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu ntabwo byabahiriye kuko AFCM 23 yabakubise irabirukansa cyane kugeza ubu ngubu icyo nababwira nuko Wazalendo FDLR FDNB FRDC bose bamaze kwiruka uko bari batangije iyo mirwano bamaze gukubitwa birukanse. Ubu ngubu AFCM 23 yatangiye kugarura ituze ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu tundi duce tugiye tuhegera. Arakubwira yuko ari AFCM 23 yatangije ibitero ikajya kugaba ngo ibitero mu birindiro by'ingabo za leta ya Kinshasa. Namwe ni munsobanurire, AFCM 23 yagiye kugaba ibitero mu birindiro by'ingabo za FRDC biri ku kibuga cy'indege cya Kavumu, kandi icyo kibuga cy'indege ahantu kiri hakontororwa na AFCM 23. None se ubwo murumva uyu muntu ibintu yanditse bisobanutse? Banakorana na leta ya Kinshasa, bari no mu gisirikare cya FRDC cya leta ya Kinshasa, bari munsi iyo myaka 32. Ikindi FDLR, tuvuye kuri abo bantu nabo ubwabo, FDLR ni na ideology, ni ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo rero igenda ishyirwa mu bantu b'imyaka itandukanye. Icyo ni ikintu kiriho. Aba bantu leta ya Kinshasa igize ihakana igahakana. Ubu muraje murebe bagiye kwiyandikira baro batinya mara muri kuvuga ko tudari kandi turahari. Bagiye kwandikira Kongo cyangwa bandikire Trump bambwira ati ariko twebwe Patrick Muyaya ahora avuga ko FDLR tudahari kandi twebwe FDLR turahari. Ese kuki batajya bakorwa n'iki kimwaro? Iyo bavuze ngo FDLR ntayihari, FDLR kazi kivugira ngo irahari, turi na Rucuru. Ikindi leta ya Kinshasa ngo FDLR ngiri mu bice bigenzurwa na AFCM 23. Ntabwo ari byo. Impamvu atari byo nuko AFCM 23 ntigenzura Nord Kivu yose, ntigenzura Sud Kivu yose. Abatsindiwe mu bice byafashwe na AFCM 23 bagiye bimukira mu bindi bice bitarafatwa cyangwa bitafashwe. Nizo FDLR rero zirimo, nazo ziri mu bice bitabohojwe cyangwa bitabaye libere na AFCM 23. Ntabwo rero leta ya Kinshasa kugira ngo yihohore ishobora kumvisha isi yose ngo ngo bari mu bice bigenzurwa na AFCM 23. Ahubwo bari barimo, kandi bamwe barafashwe abandi barahunze, ubwo bagiye mu bice nyine bitarimo AFCM 23. Kandi n'ubu tuvugana, ubu nyine tuvugana ndi gukora kino kiganiro, abarenga 300 babaga mu mashyamba ya Kongo. Abarenga 300 babaga mu mashyamba ya Kongo bamaze kwakirwa ku mupaka i Rubavu, ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Bari baraheze mu mashyamba ya Kongo. Ubwo abo ngabo byenda bafashwe na AFCM 23 bemera gutaha, baraje mu Rwanda. Hari n'abandi nyambona bivugira ibintu uko bashaka. Ubundi se ninde wabujije abantu muri FDLR gutaha mu Rwanda? Ninde wababujije? Nta munyarwanda wigeze abuza abantu muri FDLR gutaha. Ntabwo u Rwanda rwigeze rubuza abantu muri FDLR gutaha. Ahubwo uzi ko yijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Amagambo make, ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 2025 Kongo i Washington, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize umukono ku masezerano avuga ko leta ya Kinshasa igiye kurwanya FDLR ikayinetraliza kandi burundu. Barabisinyira. U Rwanda rusinyira ko rugiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi. So ahangaha rero Kongo yo irakubwira yuko ntababaho, ntabahari. So namwe mumbwire mu mitwe yabo harimo iki? Ko nta n'amezi 3
arashira basinyiye gusenya FDLR i Washington muri accord de paix. Bagiye gusinya gute bavuga ko bagiye kuyisenya kandi bo bazi ko bayishenye yarangiye cyangwa se bazi ko idahari? Babyemereye iki? Ariya amasezerano bayasinye imbundi bari ku mutwe? Ahubwo bivuze iki? Birasobanura neza ko leta ya Kinshasa ibyo yiyemeje byo kuzasenya FDLR ku bwayo yamaze kubona ko itabikora, itabishobora, itabibasha ndetse ko itazanabigeraho. Imaze kubona ko itazabigeraho kubera yuko FDLR ivanze na FARDC bose ari abasirikare ba Kinshasa. Bakimara kuvumbura ko batazabigeraho, nta kindi cyo kuvuga n'aya magambo nyine. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Jewe ubategurira ikiganiro nkana kibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbabwire yuko nabateguriye ikiganiro kiri buze kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Kora subscribe, like, comment na share, ahasigaye dukomeze kubana mu biganiro byacu. Iki kiganiro cyacu kiri buze kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ndibuze kubabwira ko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe yongeye kuba iciro ry'imigani nyuma y'ibyo akomeje kujya agaragaza cyangwa se agenda avuga by'umwihariko kuri FDLR. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwese murabizi yasinye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yasinyanye n'u Rwanda. Muri ayo masezerano harimo ko leta ya Kinshasa igomba gusenya FDLR. Ariko biratangaje, leta nzima iyobowe n'abantu bazima bafite ubwenge buzima batekereza, bafashe amaboko yabo agafata n'ikaramu bagasinya ku bipapuro ko basinyiye gusenya FDLR, baragaruka bakavuga ngo FDLR ntibaho. Bajya gusinya se batekerezaga ko ibintu bari gusinya bitabaho koko? Ahubwo se bumvaga bazajya baza bagakonvenka isi bakavuga ngo ibintu twarabisinye, ariko nyuma yo kubisinya twabisinye bitabaho, ngo turabizi twebwe twasinye ibintu tuzi ko twasinye kunetraliza FDLR ariko tubizi ko itabaho. Ubu Kinshasa yagenda muri Amerika ikabibwira Trump, ubu yagera imbere ya Kongere ya Amerika akavuga ati rwose twebwe uruhare rwacu rwari muri ariya masezerano kwari gusenya FDLR, kandi rwose ibya FDLR ntimubitindeho, ntayibaho. Simbizi, ubwo turaza tugaruke tubirebeho, ariko yabaye iciro ry'imigani yahawe urwamenyo kugeza na n'uyu munota. Abandi baturage babaga mu mashyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwakirwa i Rubavu. Ikindi kandi nanone ndibuze kubabwira nuko i Masisi abantu bagera kuri 11 bishwe, abandi barenga za 40 barakomereka. Nabo ngaba rero nabapfuye mu kwezi kwa mbere. Abantu 11 muri Masisi barapfuye, abandi barenga 40 barakomereka. Aba bose bazize ibitero by'indege za drone mu kirere byagiye bigabwa na leta ya Kinshasa. Imirwano ikomeje gukara muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Katoyi, Ufamandu ndetse na Rubero. M23 yafashe imidugudu 2 mu gihe Minembwe drone yarashe mu midugudu 3. Ikindi kandi nanone turi buze kugaruka tubabwiraho muri kino kiganiro cyacu n'uburyo ku kibuga cy'indege cya Kavumu habereye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yahuje AFCM 23 ndetse na Wazalendo kuri iki cyumweru. Muri rusange rero izi nkuru zose tukaba tugiye no kugaruka tuzirebaho. Yindi nanone, si nous avons lancé trade Congo ici à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est parce que le contexte sécuritaire y est favorable au développement du climat des affaires, m'a confié l'entrepreneur congolais influent patient Saiba Tambwe. Uyu rero akaba yamaze gushora imari yiwe mu mujyi wa Goma muri kampani yitwa Trade Congo, akaba rero yamaze gushora imari. Iyindi nkuru nayo nababwira nuko Patrick Muyaya nyuma ya magambo abantu benshi bagiye bamusubiza, turi buze kureba kuri byinshi yagiye asubizwa n'abantu bagiye batandukanye. Reka mbahereze ikaze rero muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye, reka tugere kuri inkuru ivuga ko AFCM 23 kugeza kuri ubu ngubu yakoze ibishoboka byose muri Sud Kivu ikubita Wazalendo ndetse na FARDC na FDLR bari baje ku kibuga cy'indege. Sud Kivu, panique ce matin à Kavumu suite aux affrontements entre la coalition rebelle M23
AFC M23 et Wazalendo. Nuvuga ngo hari imirwano yongeye guhuza AFC 23 ndetse na Wazalendo. Ibi byose biraza na FRDC bose, ariko biraza nyuma ngo y'ikintu cyari kiswa gahenge cyo ku itariki 18. Agahenge ngo kari kemejwe na cyangwa kanasabwe na Joao Lourenço, ni perezida w'igihugu cya Angola. Ako gahenge bakumvikanaho na Tshisekedi araza aragatangaza. Amaze kugatangaza, Therese Kayikwamba Wagner, minisitiri w'abanyamahanga wa Kongo, nawe araza arabishimangira. Ariko kuri uwo munsi leta ya Kongo yiriwe irasa kugeza na n'uyu munota iracyarasa iby'agahenge, ikavuga ko bitayireba. Ariko abantu bamaze kuvumbura Tshisekedi, basanze Tshisekedi ibi bintu byose byagenda avuga by'ibiganiro ahora mu ndege agenda hirya no hino ari gucuma iminsi. Ahubwo Tshisekedi ari gucuma iminsi ngo bigende bite. Donc ni systeme ye yo kugenda zubaza amahanga kugira ngo amahanga abe ahuze, ntiyite ku bikorwa ari gukora, ntiyite no kuri ibintu agenda asinya, kandi akabisinya cyangwa akabivuga atari buze kubishyira mu bikorwa, ariko nyamara bigatwara igihe abantu bakaguma muri icyo kigare. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Abazalendo na FRDC guhera ku munsi w'ejo kuwa gatandatu hubwo batangiye kugenda bagaba ibitero. Wazalendo FRDC baraza hafi ya Kavumu ku kibuga cy'indege, batangira kurwana, bararasana karahava. AFC M23 nayo igerageza kwirwanaho, bararasana karahava, kugeza n'ubwo no mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nanone bakomeje bararwana, barasanye na n'ubungubu, ndetse n'amasasu akaba kiri kumvikana mu bice bimwe na bimwe. Bisobanuye yuko rero koalisiyo ya FRDC, Wazalendo, FDLR, FDNB n'abamerceneri gahunda bafite ni ugufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko nubwo gahunda bafite yari yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, ntabwo byabahiriye kuko AFC M23 yabakubise irabirukansa cyane, kugeza ubu ngubu icyo nababwira nuko Wazalendo, FDLR, FDNB, FRDC bose ubu bamaze kwiruka. Uko bari batangije iyo mirwano bamaze gukubitwa, birukanse. Ubu ngubu AFC 23 yatangiye kugarura ituze ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu tundi duce tugiye tuhegereye. Ibi ngibi rero kikaba ari ikimenyetso cyiza cy'uko leta ya Kinshasa isaha n'isaha, umunota n'umunota yagaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC M23, ndetse na AFC M23 igomba guhora yiteguye, ikareka kuzubarira kuri utu tuntu tw'agahenge Kinshasa igenda ivuga batazi niyo bivuye, ariko nyamara ntinabyubahirize. Bakaba bavuga ko rero kuri iki cyumweru ku itariki 22/2026 Akavumu, localité située à environ 30 km au nord de Bukavu. Ubundi iki kibuga cyane cya Kavumu ni ikibuga provincial cy'intara, kikaba rero kiri ku birometero 30 mu majyaruguru ya Bukavu. Selon plusieurs témoins sur place, la coalition rebelle AFC M23 a lancé une attaque contre des positions de groupes Wazalendo alliés aux FARDC. Uyu muntu wanditse inkuru ni Daniel Micombero, muramuzi namwe abari ku ruhande rwa Kinshasa. Murumva yuko we yahise ko ntabwo yavuze yuko ari Wazalendo, FDLR na FRDC baje kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kandi murabizi ikibuga cy'indege cya Kavumu gikontororwa na AFC 23. Kandi AFC 23 yo ije kuzimya menace y'abantu bari bayiteye. Ariko uyu munyamakuru Daniel Micombero wo ku ruhande rwa Kinshasa we arakubwira yuko ari AFC M23 yatangije ibitero ikajya kugaba ngo ibitero mu birindiro by'ingabo za leta ya Kinshasa. Namwe ni munsobanurire, AFC 23 yagiye kugaba ibitero mu birindiro by'ingabo za FRDC biri ku kibuga cy'indege cya Kavumu, kandi icyo kibuga cy'indege ahantu kiri hakontororwa na AFC 23. None se ubwo murumva uyu muntu ibintu yanditse bisobanutse, akavuga ngo ni AFC 23 yagabye ibitero mu birindiro bya FRDC, ariko nyamara intambara yabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ahagenzurwa na AFC M23. Mwebwe murumva ari nde wagabye ibitero? Kubera ko ibitero byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kavumu ahagenzurwa na AFC 23. Ariko Kinshasa yo iri gutangaza ngo AFC 23 yagabye ibitero mu birindiro bya FRDC, kandi ahagabwe ibitero no ku kibuga cy'indege cya Kavumu hadakontororwa na FRDC. Ibi byose rero babivuga abari kwa kubeshya nyine, murabizi bahisemo ko ngo bazajya batangaza ibyo bahisemo bishakiye, ariko nta kirimo.
ukumva ibabwiye niko kuri nta kintu kirimo. we barakubwira ko imirwano yabere ku kibuga cy'indege ahantu hagenzurwa na AFC 23 ariko bakaza bakanakubeshya ngo AFC 23 yagabye ibitero mu birindiro bya FARDC hehe ngo ikavumo ku kibuga cy'indege bibaho se. ubwo se ubwo FARDC ifite ibirindiro ikavumo gute kandi itanahakontorora? Ibi binyoma bya Kongo bizayikoraho, ni nabyo ibi bahisemo byo kujya babeshya abaturage, nibyo bizatuma rwose ibice byafashwe bizagenda, umutekano ugarurwemo, iterambere rikorwe, ibintu bigende neza. Umwaka wa mbere warashize, uwa kabiri uzashira, itanu izashira, ariko ibyo byose ntabwo Kinshasa izigera yemera yuko hari ibice byayo byagiye. Izajya ikomeza ivuga yuko nta byagiye, ndetse ngo ari ahantu hameze nabi bari gushaka kuhagaruza, gutyo gutyo. Nibyo bazaheramo kugeza bataniwe. Nicyo ngicyo rwose, nicyo ngicyo jewe nababwira. Bahisemo kuzajya babeshya, ariko niho hahandi ibyo binyoma nibo bigaruka, ibyo binyoma nibo bigaruka bikabagiraho ingaruka, kubera yuko nyine ntabwo ushobora kubeshya ngo AFC 23 yagabye ibitero mu birindiro bya FARDC ikavumo, kandi FARDC itabikavumo itahagenzura, ari mu bice bigenzurwa na AFC 23. ahubwo wabyumva kubera ko ibitero byabereye kavumo, ukumva ko ari FARDC, Wazalendo, FDNB n'abamerceneri bari bagabye ibitero, kuko imirwano yabereye mu gice kigenzurwa na AFC M23. Ayo niyo makuru meza, ayo niyo makuru mazima ahari. Ibyo ngibyo ni ibintu batakwiye kukujyana ngo bagucishe hirya no hino, bakujyane mu mpaka, bakwereka ibindi, bakubeshya ibindi. Oya, imirwano yabereye he? Mu bice bigenzurwa na AFC M23, ahari ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko AFC M23 yatewe ntiyateye, ko ari yihagenzura se yari kwitera? Ntibishoboka. Yatewe rero, yo icyo yakoze ni ukwitabara, ni ukwirwanaho, ibindi byose ni amagambo. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kinshasa. Uyu Patrick Muyaya yongeye kuri koroza rero akoze iki? Yongeye kuri koroza kubw'ibintu yatangaje. Patrick Muyaya yatangaje ati, namwe mu nyumvire, yatangaje ati FDLR l'éternel prétexte. FDLR l'éternel prétexte. Donc FDLR ni ikintu kitabaho, ahubwo ni ikintu gihora kivugwa n'u Rwanda ngo nk'urwitwazo. So we akagaruka bibaza ngo est-ce que ces FDLR qui ont fui le Rwanda en 1994 peuvent aujourd'hui 32 ans. Ati abantu muri FDLR bamaze imyaka 32. Ati mwebwe murumva ibyo bintu bikibaho? Murumva abo bantu bakibaho? Uwo nguwo ni Patrick Muyaya. Ati abo bantu ntabahari, abo bantu ntibabaho, abo bantu barashaje. Ati ibyo ni ibintu bihora bivugwa n'u Rwanda, ntabariho. Arangije ahita kwa yivuguruza ako kanya, atangira kuvuga ibikorwa byagiye bibaho byo kurwanya FDLR. So hagiye haba ibikorwa byo kurwanya FDLR, ariko uragaruka kuvuga ngo ntayibaho, kandi ukagaruka kugaragaza ibyo bikorwa byose mwagiye mukora byo kuyirwanya. Okay, basi se yuvuga ngo twebwe hagiye habaho ibikorwa byo kurwanya FDLR kandi twarayirangije. Byenda ibyo ngibyo nibyo ari kuvuga, barangiza bakakubaza ikibazo kimwe cyiza cyane. Okay, mwarayirwanyije kandi mwarayirangije. Nimba mwarayirwanyije kandi mwarayirangije, mujya kuyirwanya aba FDLR bari bangahe? Icyo ngicyo Patrick Muyaya akagisubiza. Hishwe bangahe? Icyo ngicyo Patrick Muyaya akagisubiza. Hasigaye bangahe? Icyo Patrick Muyaya akagisubiza. Bo bazahava bate? Patrick Muyaya akagisubiza. Ariko we ntago ari yo context ashaka kumva nk'ibintu. We ngo ntabahari, ngo imyaka ibaye myinshi 32, kandi nyamara abantu mujya mubona bafashwe barimo bagakwerera, bari mu myaka 60 irenga, bari muri FDLR. Ariko hari n'abandi bafite 18, 19, 25, 26, 30 bari muri FDLR.
muri FDLR harimo n'abantu bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. FDLR irimo abantu bavutse nyuma y'icyo gihe badafite niyo myaka 32 ishize jenoside ibaye. Abo bantu bari muri FDLR ndetse banakorana na leta ya Kinshasa, bari no mu gisirikare cya FARDC cya leta ya Kinshasa, bari munsi y'iyo myaka 32. Ikindi FDLR, tuvuye kuri abo bantu nabo ubwabo, FDLR ni na ideology, ni ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo rero igenda ishyirwa mu bantu b'imyaka itandukanye. Icyo ni ikintu kiriho. Aba bantu leta ya Kinshasa igize ihakana igahakana. Ubu muraje murebe bagiye kwiyandikira ibaruwa bati nyamara muri kuvuga ko tudahari kandi turahari. Bagiye kwandikira Kongo cyangwa bandikire Trump bambwira ati ariko twebwe Patrick Muyaya aho uravuga ko FDLR tudahari kandi twebwe FDLR turahari. Ese kuki batajya bakorwa n'iki kimwaro iyo bavuze ngo FDLR ntayihari, FDLR kazi kivugira ngo irahari, turi na rucuru. Ikindi leta ya Kinshasa ngo FDLR ngiri mu bice bigenzurwa na AFC 23. Ntabwo ari byo. Impamvu atari byo nuko AFC 23 ntigenzura Nord Kivu yose, ntigenzura Sud Kivu yose. Abatsindiwe mu bice byafashwe na AFC 23 bagiye bimukira mu bindi bice bitarafatwa cyangwa bitafashwe. Nizo FDLR rero zirimo, nazo ziri mu bice bitabohojwe cyangwa bitabaye libere na AFC 23. Ntabwo rero leta ya Kinshasa kugira ngo yihohore ishobora kumvisha isi yose ngo no, ngo bari mu bice bigenzurwa na AFC 23. Ahubwo bari barimo kandi bamwe barafashwe abandi barahunze, ubwo bagiye mu bice nyine bitarimo AFC 23. Kandi n'ubu tuvugana, ubu nyine tuvugana ndi gukora kino kiganiro, abarenga 300 babaga mu mashyamba ya Kongo. Abarenga 300 babaga mu mashyamba ya Kongo bamaze kwakirwa ku mupaka i Rubavu, ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Bari baraheze mu mashyamba ya Kongo. Ubwo abo ngabo byenda bafashwe na AFC 23 bemera gutaha, baraje mu Rwanda. Hari n'abandi nyambona bivugira ibintu uko bashaka. Ubundi se nindabujije abantu muri FDLR gutaha mu Rwanda? Nindababujije? Nta munyarwanda wigeze abuza abantu muri FDLR gutaha. Ntabwo u Rwanda rwigeze rubuza abantu muri FDLR gutaha. Ahubwo uzi ko yijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda akaba ari muri FDLR, uwo ngo ntajya ashaka gutaha kuko icyakurikirana warakizi. Ariko abantu bari muri FDLR batafashwe bunyago, bagendeye ku myumvire bagashyirwa mu ngengabitekerezo ya jenoside bakayoboka, iyo bitandukanyije n'abo bantu bakitandukanya n'iyo ngengabitekerezo, baragaruka mu Rwanda bakabajyana ahantu mu kigo bakabakarabya mu mutwe, bakabahereza n'ubufasha bugomba kubafasha mu buzima bwa buri munsi, barangiza bakiyubakira igihugu ari cy'u Rwanda. Patrick Muyaya rero we aterega FDLR ntibaho, ni pretext, ni ikintu kivugwa n'u Rwanda gusa, atari ku bundi biramutse ari ibindi. FDLR ntibaho. Ebana ukibaza neza ushobora no guseka ukikubita hasi. Anga barakubwira ngo ni Patrick Muyabwo ndi kugerageza kubibanyuriramo. Ati les FDLR l'éternel prétexte, ni ibintu birangwa gusa bahora bavuga. Est-ce que ces FDLR qui ont fui le Rwanda en 1994 peuvent aujourd'hui, 32 ans après, représenter une menace contre le régime rwandais? Ngo se abantu bamaze imyaka 32 ngo koko murumva bakiri menace ku buryo ngo leta y'u Rwanda yagakwiye kuba ibagiraho ikibazo? Arangije aravuga ngo no, atoya. Lorsqu'on regarde le cycle d'occupation de la partie est du pays depuis 1997, ati ugendeye uburyo igice cy'uburasirazuba bwa Kongo cyagiye kigarurirwa guhera mu 1997. Donc Kongo yahinduye imvugo. Nibi bice AFC M23 ifashe ejo bundi bo ntabwo igice cy'uburasirazuba bwa Kongo cyatangiye gufatwa mu 1997. Ni Patrick Muyaya bivuze.
ati lorsqu'on regarde le cycle d'occupation de la partie est du pays depuis 1997, le Rwanda, le père et ses fils, notamment le RCD, de triste mémoire, ont occupé pendant plusieurs années la province du Nord Kivu. Pourquoi n'ont-ils pas mis fin à la menace des FDLR? Mu magambo make ku bwa Patrick Muyaya, ukurikije ibi bintu yavuze yanditse kuvuga ngo uhereye mu 1997 ukurikije ibi bintu u Rwanda rwafashe guhera mu 1997 u Rwanda ni rwo rufite uburasirazuba bwa Kongo. Ni Patrick Muyaya wabivuze, si jyewe ndi gusubira mu byo yavuze. Akavuga ko ngo u Rwanda rwagiye rubikora rubinyujije mu mitwe igiye itandukanye irimo na RCD guhera mu 1997, kuko iyi RCD barayizamuka na bakayigeza kuri AFC 23 ya none. Ati rero abantu bafite icyo gice guhera mu 1997 ni gute batabashije kurangiza izo FDLR? Ni gute batabashije kurangiza izo FDLR ngo guhera mu 1997? Mujye munyumvira. Noneho ntabwo bakiri kuvuga ibyo ejo bundi 2025 ko ariho ibice uburasirazuba bwa Kongo ibice byafashwe. Oya, no guhera mu 1997. Yarangiza akongera ngo entre 2009 et 2020 les FARDC ont fait plusieurs opérations militaires seules ou avec les RDF contre les FDLR, y compris la neutralisation de leurs leaders et le rapatriement des milliers de leurs combattants dans leur pays, le Rwanda. Abati hagati ya 2009 na 2020 FARDC bakoze ibitero byinshi bihuriyeho ndetse rimwe na rimwe bakanakorana na RDF bari kurwanya FDLR kugira ngo babashe gufatwa bamwe mu bayobozi ba FDLR n'abasirikare bayo. Ariko le Rwanda même aujourd'hui, le Rwanda contrôle les parties du pays où se trouvent les FDLR. Ati kugeza rero na n'uyu munota u Rwanda ruracyagenzura uduce twose turimo FDLR. Mais à la fin du processus de paix, il dira que la menace demeure toujours. Atariko à la fin du processus mu gihe inzira y'amahoro iri kujya kugerwaho cyangwa igezweho, il dira que la menace demeure toujours. Bazavuga yuko ngo ya FDLR ikibaho. Mu magambo make, ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 2025 Kongo i Washington, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize umukono ku masezerano avuga ko leta ya Kinshasa igiye kurwanya FDLR ikayinetraliza kandi burundu. Barabisinyira. U Rwanda rusinyira ko rugiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi. So ahangaha rero Kongo yo irakubwira yuko ntababaho, ntabahari. So namwe mumbwire mu mitwe yabo harimo iki ko nta n'amezi 3 arashira basinyiye gusenya FDLR i Washington muri accord de paix? Bagiye gusinya gute bavuga ko bagiye kuyisenya kandi bo bazi ko bayishenye yarangiye cyangwa se bazi ko idahari? Babyemereye iki? Ari amasezerano bayasinye imbundi bari ku mutwe? Ahubwo bivuze iki? Birasobanura neza ko leta ya Kinshasa ibyo yiyemeje byo kuzasenya FDLR ku bwayo yamaze kubona ko itabikora, itabishobora, itabibasha ndetse ko itazanabigeraho. Imaze kubona ko itazabigeraho kubera yuko FDLR ivanze na FARDC bose ari abasirikare ba Kinshasa. Bakimara kuvumbura ko batazabigeraho, nta kindi cyo kuvuga n'aya magambo nyine. La vérité c'est que les FDLR ati mukuri
ngo icyo u Rwanda rwita FDLR c'est l'or ni zahabu, koruta na koruta et toutes les ressources que regorge cette partie de notre pays, ndetse n'ibindi bintu byose by'agaciro biri muri kino gice nyine cyo mu burasirazuba bwa Congo, les vraies raisons de la guerre. Akaba ariyo mpamvu y'ukuri intambara. Donc ku bwa Patrick Muya cyangwa se ku bwa Kinshasa kuko ni umuvugizi wa guverinoma, impamvu y'intambara ni koruta, ni zahabu n'andi mabuye atandukanye y'agaciro. Impamvu y'intambara ntabwo ari FDLR. Patrick Muyaya, uribuka Tshisekedi avuga ko azafasha abantu bashaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda? Uribuka Ndayishimiye aza Kinshasa akabivuga ngo uzashaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda wese bafatikanyije na Kongo bazamukuraho? Murasetsa, ibintu babiteye ubwoba kabisa, ntabwo biba bisobanutse. Ahangaha rero Patrick Muyaya yahawe urw'amenyo, imbuga nkoranyambaga zahiye, nta kindi kintu kiri kuvugwaho ni ugusubiza Patrick Muyaya kuri ibi bintu yavuze. Nta kindi kiri gukorwa rwose, ni ukugerageza kumusubiza kuri ibi bintu, aho bari kumwereka yuko mu by'ukuri ibyo arimo kuvuga ari nko kwikirigita ugaseka, ni nko kwikinira. Okay. Ikindi nanone nababwiye tugomba kuganiraho muri kino kiganiro cyacu kuri Kongo, nuko nababwiye yuko umushoramari witwa Patient Saiba Tambwe ufite kampani yitwa Trade Congo yamaze gushora imari ye muri Goma. Akaba yamaze gutangaza ko ikintu kimuteye gushora imari ye muri Goma ari uko muri Goma hari amahoro n'ituze, ndetse babona ko na business ishoboka kubera yuko Goma hari kubakwa ibikorwa by'iterambere. Ariko nanjye nkibaza ukuntu abaherwe bananirwa kujya gushora imari yabo muri Goma kandi hazi intumwa za UN zikavuga ko bagiye gukorana zikitahira, hakaza abayobozi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bakabwira M23 ko bagiye gukorana bakitahira. Ibyo nubwo niki cyabuza abantu kugirira icyizere AFC 23? Nta kintu na kimwe kigaragaza ko abantu babura kugirira icyizere AFC M23 mu bice igenzura. Mwabibonye mu bitangazamakuru bitandukanye, mwabonye ko mu masaa 9 z'igicuku abantu Igoma bari mu mihanda bari kwikorera siporo. Abantu basigaye babyuka saa 9 bakajya muri siporo rusange Igoma, mu gihe n'imirimo saa 4 z'ijoro yabaga yarahagaze. Ari amakroshara gihari. Ubu ngubu noneho ni siporo saa 9 z'igicuku, umutekano urarinzwe, umutekano urizewe, ibintu byose bimeze neza. Bakabarira abakongomani batangiye gushora imari muri Goma, nta kundi ubwo nyine ayo ni amahitamo yabo. Ikindi nanone nuko nabibabwiye nanone, ikindi kintu nuko ubundi uko ibintu bikomeje kumera rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ibintu bibi kugeza ku rwego rw'uko nawe ubwawe ushobora kwibaza utese ibi bintu ba nyirabyo barabibona, ba nyirabyo se barabyumva, cyangwa se bimeze bite, bihagaze bite? Nk'ubu ngubu uje kuri iyi nkuru ni inkuru ikubwira yuko Uburundi murabizi bwohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Burundi bwohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho muri izo ngabo z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo Colonel de Police Nijimbere Gerard. Uyu Nijimbere Gerard rero yamaze kwirukanwa mu gisirikare cy'u Burundi. Umviye inkuru, le chef de la police burundaise, le colonel Gerard Nijimbere, a été révoqué de la police pour vol d'Ili destiné à l'alimentation des troupes. Atuye colonel Gerard Nijimbere, ese mu gipolisi cyabo ariko bagira n'abagenerali rwose, ubwo niko babibarabo. Uyu colonel Gerard Nijimbere yamaze kwirukanwa azira umuceri, agafuka k'umuceri. No umuceri wari ugenewe abasirikare. Mais
Selon les sources, les militaires burundais du 11e bataillon et d'autres unités déployées à Baraka, dans le sud Kivu, dénoncent des conditions de vie déplorables. Ils sont privés d'une partie de leur ration et victimes de sanctions lorsqu'ils protestent. Ni ukuvuga ngo abasirikare bari muri za Baraka ni hejuru muri za Fizi b'abarundi baravuza induru inzara igiye kubica. Rasiyo ntibageraho, nibagezeho ntihagije. Kandi uyu nije imbere niwe ubayoboye, niwe wari ubayoboye. Umuntu wamwirukanye ni perezida wa Repubulika Ndayishimiye. Perezida wa Repubulika Ndayishimiye niwe wamwirukaniye mu ibaruwa yanditse. Ibaruwa. Le président de la République, cabinet du président. Le colonel de police Nijimbere Gérard, de la matricule, est révoqué de la police nationale du Burundi pour vol d'iri destiné à l'alimentation. Mukomeze kugira ibihe byiza, reka dufate uyu mwanya tubategurire n'ibindi biganiro. Jewe rero reka mbabwire nti asante sana, ndabakunda cyane.